Tadam! Svaki tjedan tutorial 1. Evo nas na novom tutorialu, još nešto malo osnova. Danas radimo takozvanu osmicu. Osmica vam izgleda ovako. Zašto se zove osmica? Zato što je najbolje vizualizirati kako bi dosta brzo shvatili što se radi. Kao da po zraku dlanom, odnosno iz ručnog zgloba, crtate broj 8, odnosno znak za beskonačnost. Znači, dole, gore, dole, gore, dole, gore. To mi je cijeli pokret u ovom triku. Ono što trebate napraviti i kako je uopće najlakše početi je da hup stavite pokraj sebe, najbolje za početak kraj svoje dominantne ruke, znači meni je to desna. Primite hup ispod, dignete ga gore u ravninu ramena, ne držite ga prečvrsto, objasnit ću vam malo kasnije zašto. Znači primite ga i sve što trebate napraviti je da ovaj dio koji leži iza vašeg dlana furate gore, pustite hup da padne u suprotnu stranu dole, opet ovaj dio koji je sad ispred dlana furate gore, pustite hup da padne dole. Polako, ovaj pokret zahtijeva malo više snage nego kad radite brže. Kad se malo priviknete, skužit ćete da zapravo sve što trebate raditi je uloviti taj njegov zamah. Znači, kad ga prvi put zamahnete, otvorite dlan, pustite da vam hup bude samo na prstima i vrtite ga s jedne u drugu stranu. Znači, da ponovimo. Primite ga u ravninu ramena, idemo gore, napred, dole, gore. Suprotna strana, bam, bam, bam. Ono što sam rekla tamo na početku, zašto ne smijete držati hup općenito čvrsto, nekako mu ugušite tu njegovu energiju koju on dobiva kad ga vi jednom pokrenete. Znači, ako ga držim jako čvrsto, kao prvo, bit će mi jako teško manevrirati s njim, kao drugo, to će izgledati prilično loše. Znači, ovo je osmica ako hup držim stvarno jako čvrsto. Ovo je osmica ako opustim ruku, imam otvoreni dlan, ne znam da li možete to možda vidjeti, taj moj otvoreni dlan, evo otvaram dlan. Uglavnom, nemojte se bojati, fizika je tu na vašoj strani. Naravno, istu stvar napravite i sa lijevom rukom. Tu će biti malih problema u početku, ali samo se ne idete, ovo je super za koordinaciju, znači sve što radite na svoju nedominantnu stranu fenomenalno je za vašu koordinaciju. Znači, stavim ga u visinu ramena, samo malo mačke, tu imaju neki okršaj. Stavimo ga u visinu ramena, idemo gore, suprotna strana, dole. Kao što možete primijetiti, u početku vam podlaktica radi malo više, što će više prolaziti vrijeme i što ćete vi biti sigurniji s ovim pokretom, sve ćete više koristiti samo zglob, znači pokret vam ide u principu iz zgloba. Ono što nas sada interesira je kako da hup prebacujemo iz jedne u drugu ruku. Znači, kako bi mogli eventualno kombinirati neke daljnje pokrete jednom u budućnosti. Stvar je vrlo jednostavna. Znači, ako hupate u svojoj dominantnoj ruci, malo usporite, znači radite to što spori u početku što možete. Kada hup pada u kontrastranu, sve što trebate napraviti je drugom rukom ga uloviti od ispod, iznad dlana. Znači, lovim ga ovdje, ne ovdje, nego ovdje, primam ga, nastavljam opet odmah u kontrastranu. Znači, hup mi dolazi u kontrastranu, ja ga dočekam s drugom rukom, od ispod i odmah krećem dalje. Ajmo još jednom, znači od ispod, druga strana. Od ispod, druga strana. Kasnije ćete to moći izvoditi ovako.
Ono što je još jedna bitna stvar kod osmica je kako ih vrtiti, znači to mi zovemo osmica sa strane. Najjednostavniji način je da krenete, za početak naravno, je da krenete iz normalne osmice. U jednom momentu si nekako malo pružite ruku koja nema hup. Sve što trebate napraviti je da, znači, ako mi je lijeva ruka slobodna, s lijevom nogom napravim korak i okrenem se tu, za 45. Ono što se dešava je da ruka koja je furala hup u običnoj osmici zapravo nastavi raditi sve što je radila, eventualno malo se nagnete na iza, znači malo ćete morati isforsirati ruku na iza, opet ne držite čvrsto, probajte par puta se vratiti u početnu poziciju i okrenuti se, vrtiti sa strane. Naravno, istu stvar napraviti i sa nedominantnom rukom. Bam. To vam je to što se tiče osmice i osmica sa strane. Naravno, da vam ne bi bilo predosadno vježbati samo vum, simo tamo, to nekad zna biti dosadno, makar ako se pustite pravu muziku i shvatite to kao jednu meditativnu aktivnost, može vam biti super. Uglavnom pokazat ću vam jednu vježbicu s kojom usput možete potrošiti nešto kalorija. Stvar je vrlo jednostavna, znači radite isto kao da prebacujete hup iz osmice u jednoj ruci u osmicu u drugu ruku, samo što ćemo hup provesti ispod koljena. Znači, sa strane da vam možda bude lakše. Ovdje ne morate moći jako visoko dizati nogu, bitno je samo da povučete koljeno gore, odmah vam se napravi ova dobra rupa ispod koljena. Znači, ono što trebamo napraviti je, kad hup pada u kontrastranu, dignemo nogu malo sa strane možda, hup nam prođe ispod koljena, primamo ga od ispod drugom rukom, vrtimo osmicu. I onda istu stvar možemo napraviti i s druge strane, tako da imate jednu zgodnu cupkajuću vježbicu. 1, 2, 3, 4. Ili možete si napraviti tako da malo vrtite. Bum. Tup. Isto tako možete i poskočiti. To mi to. Uživajte u osmicama ovoga. Ako slučajno ne možete izvesti, slobodno nam napišite u komentar ili pišite na happyhoop@gmail.com. Mi ćemo vam rado pomoći da uspijete izvesti. To je to. Uživajte.